bio dobar. Da vidimo sada napad Osijeka. Makoj pričekao je, gusta je sredina, nakon toga ide dobar protok lopte i jedan vanjski šut koji prolazi. Još vremena za ovaj napad, još 12 sekundi. Makoj je s loptom, otvaranje Porobića na strani, pa se spušta lopta na iskog posta. Tu ima jedan mismeč, ide pomoć, ali uspio se provući između dvojice. Prekršaj je očekivano. Porobić mora s loptom van, Bošnjak je dočekao šut, ali promašio. Nova prilika za Osijek iz ove druge šanse nakon toga sa 7 poena. Bošnjak radi blok na Makoju koji je protrčao na strani lopte. Sada on leđima pokušava protiv Uljarevića. Ugurao ga je, izbacio ga i na drugi obruč. Lijepo je to završeno na ovu drugu desnu stranu. Pa Makoj se opet otvara i tu sada napada Bakovića. Brži je na nogama, isfintirao je ovdje i uspio je. Makbro reagirao na strani pomoći. Kuani, opet tranzicija Osječana, ne uspijevaju iz prve, ali će iz druge popraviti više. Bića pa jedan pa drugi, ali dobro je Kapusta to sve ispratio, nije dobio loptu onako na šutu, ali napada svejedno Porobić ovdje i u jedno utrčavanje, zaspala je obrana Gorice. Kuani koji je protrčao, ali Bošnjak je opet ovdje blizu, ući će u sredinu, Makoj mali problemi s loptom. Ima još 2 sekunde za ovaj napad. Porobić na ulazu, dobro dodavanje i s istekom napada Bošnjak. Četvrtine Kuani se izvukao po loptu, pa onda stao u driblingu. Makoj, ovdje jedan izlazak sada Cinac i jedan lagani koš, dizanje iz driblinga i bit će defenzivni skok za Makoja koji se sjurio s loptom. Ušli smo u zadnju minutu. Dobro trčanje Osječana, ponovno po sredini Porobić. Porobić se izvukao vam po loptu, ulazak u sredinu, jedan šut, zabio je Porobić. Porobić otvoriti da dobije loptu pod košem, tu je dobar na postu, evo ga sada. Cinac je za sada izdržao kontakt 1-2 puta, ali nakon svega bit će. Porobić, hoće li se ponovno tražiti Topolović, sam je Lisica na trici, mu je dovoljno vremena i zabio je Lisica. Lisica samo fintira, hoće li se vraćati lopta na ovu stranu. Još 7 sekundi, Lisica je odlučio ovo sam rješavati, ide šut Lisice preko ruku. Porobić je pokupio, Grušanović je već istrčao, ali dobio malo kasnije loptu, svejedno šut Grušanović za 3. Makoj je dobio loptu, čeka ovdje Makoj, odmaknuo se Kuani, ide Makoj sam, napojeo ovdje malo iz kontakta, ali svejedno završava to Makoj. Brzo odigravaju Baković blok, Kapusta, ulaz floater i to je izašlo van. Prvi promašaj danas za Kapustu, trče ponovno dobro Osječani, Porobić, ide jedno ele-up dodavanje, Kuani s druge finta pa ulaz na desnu stranu. Grušanović, tu je bilo malo odgurivanja rukom, ali još jedan promašaj Grušanovića. 3 sekunde do kraja napada i evo ubačaja konačno iziču i ponovno Kapusta, asistenta. To je ukupno njegova 9. danas. Porobić na ulazu, Porobić je prošao sada do kraja, trebao je na... I sada Kaležić, dobra obrana na lopti, nakon toga ipak malo sreće za Osijek i Kuani koji je već jednom zabio u ovoj četvrtini, evo i novi ubačaj. Porobić izvodi. Tomljenović, dribling, došao je ovdje sada do šuta, evo jednog trener Gorice, a Uljarević je ovoga puta pročitan, ovaj njegov pokušaj lijevom rukom od poda, Topolović u tranziciji, Topolović je zakomplicirao, ali ipak je uspio Kuani zabiti. Lisica se otvorio i evo ubačaja za Lisicu. Ovdje treba još samo završiti ovu utakmicu, pitanje je s kojom razlikom u svoju korist, a vidjet ćemo može li još ovdje Osijek to malo popraviti sliku, a Lisica dobro istrčavanje nakon time-out. Na kraju će Makoj to pokupiti. Moguće i posljednji napad Osijeka danas. Makoj, ali brzo je ovdje to sve slomio, prošao je kroz obranu, bit će još prilike. Makoj je uzeo šut i nakon toga i svoj promašaj, pa će biti nova prilika. Porobić pod košem, Porobić je otišao na drugi obruč.